Ngiye kubasuhuza abakunzi ba Tutech TV. Uyu munsi twaza kuganira ibintu bitanu byonyine ukeneye kugira ngo ukore amandazi yawe aryoshye, yoroshye kandi ameze neza cyane anahumura. Ni ibintu bitanu byonyine ukeneye, ariko mbere yuko dutangira ndagusaba ubanze ukore subscribe, liking na kande kukazogera kugira ngo buri gihe cyose nitwa-uploadinga uzajye tubona video yacu bitakugoye. Muri ibyo bintu bitanu dufitemo ifarini tuza kwifashisha gukora igipondo, tukagira n'icyo bita pakmaya. Uyu ni umusemburo udufasha gutumbisha amandazi yacu akaza ameze neza. Tukagira na capamandazi cyangwa se baking powder, iyo tuyifashisha kugira ngo amandazi yacu aryohe kandi anarambe, abeho igihe kirekire nk'icyumweru ataragira ikibazo. Tukagira n'isukari. Iyi ni isukari idufasha kongera uburyohe mu mandazi yacu. Hanyuma tukagira na sugar vanilla cyangwa vanilla sugar. Iyi ngiyi yo izana umuhumuro mwiza, amandazi yacu akaza ahumura cyane. Uyu munsi twari turimo turaganira ku bintu wakenera ushaka gukora amandazi meza. Muri video ikurikira tuza kuba turimo turarebera hamwe ukuntu twayakora. Kora subscribe na liking na kande ukazogera kugira ngo nitu uploadinga video yacu twigisha gukora amandazi uze kuyibona mbere.